niwakozere ikintu cy'amani kurebeka ngo ihanga ryitu Uganda ryatamburaje. Okay. Of course haraha abeto ba Uganda konkano manyano boine ba role models na naheru nyowe nka Adrian Katsime mwebesa ni nkundo mchara Kamala Harris. The first lady okuchuburekinga kanda akaba the first Asian woman akaba the first vice president. Mweni nyowe Kamala Harris na ni mureberamu ebintu bingi kugira ngo oriyo mukazi oreke kwetwara aha levels za hansi zo kutekateka ngo tori kubasa konkane tureba ngo she broke the mbwenu nke cyo kutekateka kugira ngo hine ka record yakozere ki eya henziri kugira ngo the first American woman kuba vice president kandi tukachirebamu ito kabacara tukanto musupporting amnonga because hine line ya tuterireho hine vision ya torekire ngo we can make it akanda akatoreka ngo in leadership also omchara no basa kwika na levels za higuru. Of course turebere the president Mbija twareba now that first African American woman arikuija Kamala Harris ari taking over the highest position mu America eyabireta huga mukazi kandi twahura twagira ngo yes you can make it in life ubwo mukazi na blessing amnonga then ko kuija mu Uganda mu Uganda we president witachitukorire n'abakazi bachitukorire on levels is actually people it's been a discussion abantu bakugira ngo ko kuiha president hazaho vice no mukazi hazaho prime minister no mukazi hazaho speaker no mukazi hazaho nabandi bona bizire nabazaho so nanyenda kukoreka ngo abakazi hati hine levels estriyone toreka nabanda abari hansi aho kugira ngo level yone yo kwenda no basa kujika. So for now nintekateka ngo we are so energized by abakazi hata bari mu leadership abakazi abarigire kwekora not only in leadership konka abakazi bine businesses abakazi bine farms call it like consultancy firms abakazi bine bari mu real estates abakazi they are drivers even of the trailers ira okureba mukazi navuga nka trailer it was unheard of konka women are doing all sorts of things on my life age. So I am inspired by most of the women bariyo ngabina agamba. I am inspired by our speaker atuireje ihangari yitu ebye kakchare nitekateka ngu eji 11th parliament tejizire riyombo tuturebere kurana turebere abantu bakabatinire ngo hono mucara naza kuhandoringa konka we have seen kandi hati achandoringireje tuareba na elections zibiremo zitagizire ranjo kandi I think women are doing well. Honorable nyendo tushobora ni journalism bwakibu mucara omucharo cyakwa nabe ninga sho mu community yakwa nabera niza kutandikira aha biblical setting rohaga kuyabire na hanga yareba ngo yahakayahereze no kwanga by the way kunkuba ninganira abacara rahanga kayahereze no kwanga kuyahanjira umushija kuyagire koto kayaza kushanga yashanga umushija atakozereke atashemeriro yayibuza kanamuhereza buri kimwe kanamuhereza authority yo kuneminga animals kanamuhereza obunanizi bwabo gukora buri kimwe hati eshongane yashanga ngo omukazi yamuhereza authority yo kuba helper omuyambi mbwene obunanizi bwabo omukazi omusociety no kuyamba kureba ngo ekiroho cyaba improved hati ninyenda kuhereza nka example omucyara kazi number 1 omaka kuba kushanga eke yonjize ebwe niri omukazi credit kuba kushanga abana bajuireje bashomeri credit kuba kushanga omushija nashohora bakamureba ngo no mushija credit aha mukazi kuba kuzo musociety bashanga society yona jabiriri bagira nkonka aha abakazi so nyenda kugambira ngo omukazi omushijiwe no kora then omukazi improving gender actually ninkunda bishop witu tuinomjuni nagira ngo omukazi iwe kora agurembuzi eriyemu ovunanizwa nobwo mukazi kugirebera nchakaroka shangaziri 10 so ovunanizwa bwo mukazi no kongerera hari yebyo ahabo kubarahanga yagira ngo mushija no mutwe then he is a helper
so otakandeta omunju kandi okatandika kundeba nk'omushaija okagira ngu atukore bakugira ngu provide food I cook it ngiteeke ngisavinge hariho abakyara bakwenda twingane twingane egyo ninteekateeka nayo niza kugishoboraho ahabw'okuba mbere ningishoboreraho abakyara omu karuuru equality ningashi twingane y'abakazi bakaba batariyo kugira ngu oyingane n'omushaija oba omushaija nobaasa kushohora okore nanye nimbaasa kushohora nkoreki nanye nkore hati tukozeeka yitu so equality egyo niyo nkwenda ngu abantu abari aheeru egyo bagihurire kandi bagicenge ekizire kikareeta obuzibu equality kuyizire hati omushaija yayenda ku withdrawing yenda kurugamu kugira ngu nanye n'obundi enyine sente account niwo ziine tikyakwihaho ki obushaija bwawe apana ekikyakuheereza na munonga n'okugira ngu hati twaza kukwatanisa oshashwire fees konka niza kubaasa kutereeza enju nimbaasa kureetamu entebe nimbaasa kureeta amasahaani marungi nimbaasa n'okuyamba aha fees nkongyerero konka ekizibu ekibiireho n'ekyokugira ngu already omuka nihaba hatarimu nkwatanisa already communication omuka tekozire ki terimu hati yaaba etarimu omukazi atandika kugira ati omushaija atwire nashereka ebintu bye omushaija atwire nakora ebintu bye ntakubimanya mbwene nanye tindi safe konka hakushangire ngu eka eri nekwatanisa equality egyo ekakozire ningashi obwinganiza obwe bukakozire oshanga ngu omukazi nataasya omushaija nataasya kireetere eka yitu kukura wahika omuka okareeba esahaani ezirimu okareeba entebe ezirimu okareeba ebintu ebirimu okareeba abaana okubakusha okareeba emicwe yaabo anshonga y'ebyentaasa onareeba kiri kitwa omu district yawe yashema abakazi noreeba ngu nibakora kukira abashaija ningashi abashaija nibo bakukizayo kukorera abakazi kungiiremu actually ningira n'ekintu ekitwine kukoraho research munonga ahari shema mbere nintambura omu byaro ninteekateeka twine kugarukayo tukareeba enshonga n'enki kumbire ninshitamaho n'abakazi kandi ninteekateeka ngu niza kugarukayo kugaaniira nabo abakazi bakugambira roni ngu itwitwe hati nitwe tukuha fees some hariho abashaija ba withdrawingire aha kureeberera amaka gaabo kandi ninteekateeka ngu abashaija barimu abakozire abokureeberera amaka abarikukora buri kimwe they are there barimu konka na percent ey'abatarimu nayo ni mpango kandi ekihango ekindeebire ni domestic violence abakazi hati bakareeba ngu abashaija kuba withdrawingire abakazi bari omu box abakazi nibo bariyo nibahinga emizi abakazi nibo bariyo nibaronda initiatives zone ezokubaasa kufuniramu esente abakazi nibakuteera bakugira ngu hati twaza kubaho tuta ahabw'okuba nibo bakushashura fees bakuteera nibo bakuronda emyanya nibakuteera nibo bakureeberera eka nakuteera niwayine empunu n'embuzi nakuteera niwayine buri kimwe so nyenda kugira ngu abakazi rete yitu riho nituwongyereraho okugyenda omu maisho ni mpango kandi kindeetera okutiina ngu abashaija barayo obire noza kuhika omu kyaro omu kasheshe shaaha ibiri shaaha ishatu oshangaha otubaara twakozire ki twabiiregye otushanga otubaara twabiiregye twateriire hati oyebuuza shaaha ibiri iwe wahikire aha baara watebeekanisa ryari anshonga egyo honareeba hati nkiiwe ori honareeba w'abakyara noza kuruta kugira ngu n'abashaija wabagaruza arayine emwe bagaruka baza areve emwe n'abakazi ningashi batandika kukora amaka hazamu entunguuka ekirungi ekindeebire nyenda kukora kintu ekibakweta mindset change aha bwongo bw'omuntu enteekateeka y'omuntu kandi nyizire ninkibaraganisa n'omu manifesto yange nagira ngu hari ekibakweta depression omuntu kuhurira nayehwa nk'amasiko omushaija aronzire sente zakoraki zabura akwasira aguza yapakasa yakuyaheza agira ati kambirweho so nshangire ngu okushitamisa abantu aha omwanya eyimpikiremu nkashitamisa abantu tukaganiira nkaboreka ngu erizooba nikibaasa kuba kitari gye konka consistency n'okugumizamu okashomesibwa okagumizamu okakora n'amaani okabura giving up
okamanya noyenda ki noyenda kukora ki so nshanjire ngu mindset change okushomesa abantu kandi ndaganisa abakyara ngu ninja kuba ndi aho njire ngu ninyenda meeting ninga breakfast meeting y'abashaija ninga ababiina abakazi mbete nje nkwaze kapo mwije nyeta abakyara nobo oshwirwe botashwirwe you come nyeta abashaija oboine omukazi oba yafire konko ine abaana come ahabwo kuba Biblia yatugira ngo abantu banje bakwerekerera ahabwo kubura okukora ki okumanya kandi na hati kutukubane tureba results z'abana ziherize kwije P7 zizire O level zizire kutukuza kureba tureba ngo abishiki mba performing better okukira baki abasigazi so oreba ngo harimo some worrying moment of where are the men abashija bariyo ni baba lost ahino bire natugambire ko kuzaha interviews oshanga ngo confidence yo mushiki before the interview omushisigazi no bwayina amagezi konka confidence takozireke da gene hata kiza kugarakayo oshanga ngo background daddy omukata akozireke tarumu okuhereza omusigazi we confidence nka daddy oshanga omusigazi akuzire ari nka mami ito abakazi kakugira cyakushobera orra hata shana omusigazi osanga omusigazi woriyo nokuza yagire bizishanga yakushanga uriyo norra ngufizi tuwakora ki tuwajibona so omwana nawazo akura wakuza omusigazi or emotional all the time nara na mami hariho ebintu bitukora ito nk'abakyara ukareba mu cyabe cy'abakyara konka haricyo omushija ari kuguma akarabaho kandi ukareba yarabaho so oshanga ngo the absentee fathers abashija ukubura omuka kuretire twakuza bojo abari nkaki kabishiki hati oshanga ngo omushija byakubire nakora takutina heru nimanyira kuwabira boyine dadu wawe ningo ino muntu omushija na necura hantu no muharaba konka hati no shanga omushija nawe niwakwebembeza ngo yebembere ninga abishikino bo bariyo nibebe abisigaze barye nyuma batinira omwirimo that takes us back no horiyo nakuza abana the women nabo bariyo muka none no basa kutumentioningiro tujeta abakyara na munonga bo muri Shema district bejumbiro muri yeki nico kibarekize ko letere ntungu yes ko kugaruka muri Shema nshanjire ngo abakazi ekihango kibejumbire mu agriculture ebyo buhingi ahabwo kuba no barabe bino box esente no bazihankahi umuhinga so kandi okuhinga kwabo no kwa small scale kurya hantu hace kugira ngo nabahinga nka acres 20 10 ngo shanga umuntu ayine ishamba ry'omwani oshanga umuntu ayine rutoke rwa acres 20 10 5 no shanga ekemwe acres 2 konkana no muri yoko no kuhinga nyino rutoke aha rutoke rwanjaho nyino hembuzi aha rutoke rwanjaho nyine henkoko omwanya ogunkuturaho obani ekemwe nyine hembuzi nyine nkoko nyine hempuno niyo ntasya yanje hato shanga umuntu agumiza ati omwana wanje kuza kuhumuruka ninja nyine mu ebinyobwa nshaho yebinyobwa neye bihimba kandi nyine ho nenkoko nibyo nkuza gukora ki kuguza so abakazi no shanga agumiza ati omwana wanje ariyo nakuhumuruka ninza kuguza enkoko ninja kuguza neshaho edebe zanjibirize bihimba ezimbikire abana kumurka so most women no kuhinga there are few abari on businesses konka percent the 70% of women in Shema na agriculture hari habejumbire ho kujeta taba baganyibwemo mu kasente ka government na munonga ka PDM yes abakazi kandi bishemerirwe munonga kugira ngo abakazi barigireyo kugira ngo mufune miliyoni ejo ngenda kusima government munonga so much ahabo kuba kutwishiro mbyaro twashanga ngo PDM no bwera abine mu complaints of course ikintu cyo nakikubura mu
shortfalls aho ibintu bitagenzerege konka women kandi nkabe encouraging nagira ngo kumara arebe mwe ngo kumuriyo mu bubina yekoremo abantu 10 mwekoremo abantu 10 then aba bantu 10 muyihe yo miliyoni buri yombo izo nzibaza aba miliyoni zinga tikumi hati mwekoremo umugira nyenda kuza kongera yo kuza kubashomesa kugira ngo kora arebe of course no have family it's on a family basis kugira ngo family nimwe mukufuna miliyoni mwe kuba benefiting konkani wasa kufuna mageza gani ogire ngo yes na neze sente twatu zifunire they will benefit our families but as a group no his excellency the president one time akagira ngo mukore bina abakazi mukoro ebina abashisha bakoresi babitahemu so na encouraging kugira ngo kumuri ihe sente wabo ine omushisho or understanding okamjiro tutuine kibina kitu tuihayo miliyoni konkezi miliyoni 10 nitwenda kugira kitu akora ki kozi 10 nizikireje emwe eche kureta wakwata amashoko gateko mu rutoki konkana nemwe abagira ngo katupangise ekazi 5 tuine miliyoni zitu 10 nitwenda kubyaraho ekintu echi ninga turizinge batwereze omwanya ogo aha myaka 30 tugire kitu ahinga miliyoni 10 tuziteke omukihingwa nkeki ki multiplying konka bihire yo sente kureka kizibo kishanjiremo necyo kugira ngo hatezo miliyoni ko kujihayo washanga utakwatanisa n'umushije ababina abashije hatefa hino unkumanya amazi kwibaho hino unkumanya bakaza yo bazihayo zikazi zo kugura fertilizer na no spraying gachi omwana zaza account yo mushije nedishaho mukazi takakora takazirebaga hari abanda banyizireho bakungamba nkimwe abakuru mukozireho cyanshonge turiyo ni to sensitization nitushomesa abantu because okutaho information okweta mushija no mutera mwisho noja kwita makagabo Genesente ya government no basa ndiro kwama babira bamutwara apana no kwata mpora manyejo family hati kora mahababire bamutwara nohorije kuzishashura hata aho no kusensitize okushomesa abantu nko kuna nagambira ha mindset change twino mwuga muhango nkabebembezi babantu okugaruka nyuma okushomesa okagira ngo nikija kuyamba ciwe okuzaha family ebintu bya family okabirya inchakare okashanga kandi otine hokutora mbwene ngamba ngo PDM it's very important president ayizire na tero muranga go kugira ngo mukore mwongere muke niyo muko adinga value mu bihingwa byanyu value addition umuri shema kirikita ninga nimuhinge bire byaburije byo hinga tukatabira tukatamwe bihimba tukagenda tushiriya kushoma kandi tushiriya hakushomesibwa nintekateka ngo value addition ni kimwe aha kintu kizire government netero muranga kugira ngo otaka ati nka value addition eriyo muri shema ikaba izire ebitoche kugira ngo tureke kubitsindika Kampala bakagura bunch konka batuteraho hari abushenyi kugira ngo ekitoche no basa kusesano ojipaking kandi ojise exporting that is value addition hata chinde kibire kiroho kingutekateka kiriyo nikiza gukora mnonga no mwani because shema tuine bitoche tuino mwani na nabacha bari abarisa so it's kind of value addition abarisa bariyo batahamu kugira ngo ngahatariyo go omwami Muhanji Richard Bijirwa ariyo nagezaho gukora value addition amate yogurt ice cream na exporting you see that is the value addition kandi hati ndebire yatahamu yahereza abantu ebinyansi yagira ngo abinente ezo mbiju yabahe ebinyansi byo kubyara kugira ngo tubyare ebinyansi abantu ente eyorarise ebenergamo amatego kumara kandi amate nabasaga kuguraho kugira ngo akore ekibakweta value addition arukora yogurt nabandi abariyo nibije kureka no kugira ngo nitwetaga hato twizire mu into power nababa baramu
we are going government eriyo ne making sure kugira ngo omwani value addition ebitoche already twatandikire amate ngago hariho value addition konka ebi byona nibyetaga okushomesa abantu sensitization kankugambire apart from agriculture ira agriculture ni ntasa kindijo eryo muri Shema district rara and I want to tell you that 70% y'abanyashema ninga Greater Bushenyi na agriculture niyo ntasya mpango business is on a small scale kugira ngo nko muntu aine factories those factories are there konka it's the 20% maybe if I would say 20% yo kugira ngo hati tuinemu aba factories abakora obushera konka na value addition agriculture bagorogoro bapa basesane bapakinga factory amizi litwe nitukora amizi tuguza ezo ziri small scale konka the 70% so majorly agriculture taruga nshonga ya yebyentasa tuje tuze anshonga yebyamagara nshonga yebyamagara muri Shema kirikita na munonga mbakaziba abakazi bakuzara kirikita ejo neshonga mpango mnonga kandi kumbire ninda bo mbachara abachara kazi ba mpeshonga zabo ku ebyamagara bitakaterire ebyamagara yes health centers zero the government has done its work health centers zero at least noreba ngo buri sub county in a health center for kandi na drugs ziri mukonka hakirimwe bikorache hakirimwe bikuburabura hati nkabashuko babirembangambira ito nkabachara kutwakuza aha health center yitu tukashanga ngo tuine scan eri kubasa kutuscaningira busha eriho full time so hariho those machines that we would like to have on health centers zitu ko barabe bakugira ngo no yetaga scan ebekozireki ebero aho na health center kubara for kuba bakugira ngo scan ebero kuba bakugira ngo no yetaga x-ray ebekozireki ebero kuba barabe bakugira ngo radiology so tukashira hareveje yo kugira ngo there are certain machines eziba kuza kusindikira murago eziba kuza kusindikira ha referral if we can have as the basics as kubandizwaho kugira ngo scan ojishange so hachirimu some little gaps abamwe bakano mu maruharo bajango abashaho tebakubafaho bashaho bamwe batubaruho abamwe bazo Misiri kwinge ibintu byabo yes dangu kutari kugira ngo kubafaho they are not even present abamushanga ngo ezo batakozireke hariho obutwafuna some complaint ekeri chunda ngo no hikaho all the time omushaho takozireke taro omushaho taro so konkezo ni areas of improvement now before tukabastine na health centers sub counties zitu tukabatine na health centers parishes zitu konka hati buri parish buri health center buri sub county eine kubeine health center konka turiyo mu improvement before tukatutine konka hati tukozireki twine so hati twino kureba ngo obutwine emebazi erumu abashaho bari present kandi abo kukora ekibaro kumanya so turiyo mu stages of growth and I think we are doing so well kuturagumzemu twagira ngo nkahati Honorable Katesh in term yeye ejeje iraro kabo honorable kuri setting kandi tushabire government kugira ngo kitagata it is one of the things that twashabire president kandi binkuteka ngo nibaza gukora kugira ngo kitagata ebe referral yes then mbara ebe national
hati baba batukorire ekyo then kabuhe hati ntuba twa improving washanga ngu nkakitagata yaba a referral. I think we would be doing so great. Abantu nibaje noshanga bakuruga hare mnonga kuzambara. Hato shanga mbara it overwhelmed. Actually kwa bakora research bajangu mbara referral is overwhelmed by service by people. Noshanga abantu mbachirachi nibachirira. Ona yo katuze twenjere tuzanshonga yo mwana w'umwishiki. Umwana w'umwishiki muri shema mu mukwasire bata. Omwana w'umwishiki nekirabo ngabwa. Okay. Omwana not only in Shema konka nyenda kutandikira aha national level. Kwarabe hariho umuntu obire empowered n'omwana w'omushiki. Omwana w'omushiki abire empowered, and empowerment starts with education. Kwarabe hine kintu ekyo kwenda kukora omwana wawe. Ekirungi otakaguzire bibanja kubitaho otaka mu planning anything, the best gift ninge kintu ekikukiza yo bulungi ekyo kubasa kuhereza omwana wawe is education. And I have always mentioned it. Ngu ekitamsa omwana w'omworo no w'omugiga aha mezejo emwe education okushoma. Because hariho abantu abota kubugine in life. Hatu twa nyoboka nyoni wenka kwihire kuna kubendio mbita kuni ndioko niwe kuwa kubelio wanyi kabare bitu ntungamo hati shema na ntungamo nyonka kwihire konka hare connectinga. So omuzire wena so nyenda kusima government ya Uganda ikarugayo sometime back ya tero maranga mahango mnonga about the girl child twahebwa percentage ejo ya university twahebwa okushoma. Niyenda kutera omuranga abazire hati tugira harevo yo kugira ngo hari ishomero ryo kwenda kandi omweta kurubasa konka hari amashomero gukora ki education is education. Itwe tukashomero mu mashomero gebyaro, but we are here competing na nabashomire omugam town. So omwana as long as ekaramu tekujunda a girl child especially omurishema buri muntu ahirwa mu gishakshoma kokushoma harati ishwero hone yo kugira ngo kokushoma then emeromo tureke kushoma ahabo kugira ngo nondo be employed nondo shome ogire cyo wakora ki ecyo wabasa kwekora ahabo kuba there are many skills konka wo shomere you plan better oshanga kugira uti nobunde inshomere ntakafunire mu konka tata inortochi nimbasa omwanya gwo kugira ngo abantu barge Kampala bije bateme bitoche hakati nyo kambe niye na organizing a market campaign ekitoche nche hiro muka direct myself because oshomire you know how to speak, you can access the market, you know where to go. Ozo mukote mebitoche bya ojote dad nyowe ninye ndagumenki ha hebitoche ebitoche 50 pa month byo kutema ninye nikuza kubigura dad niza kugura ha mtwaro oba birya ha 12 nyo ninki kitwara mtwaro because noza kuchiya direct kitware Kampala ochuguze mtwaro esha okweno kushoma kozi Kampala no hamanya na ndo guhota kumanya no wasa kubuza kandi no wasa kuza yokore research. So a girl child ahinku gambera, that is why I am worried ngwaba shija ninga shabasigazi hatishana hatu tuimusie empowerment yaboje but the girl child is doing well. Turebereho abana bo bwishiki na nonga abo mu byaro ari abatakwibasa ku tunge byokozesa abana bazayishomera na mnonga nka sanitary pads ejinshonga nko muri shemo jinire cyaba kuba abana abamwa baremerwe kuzayishomero kugira ngo tibine byokozesa. Yes, I was watching somewhere nareba ngo omwana wo mushiki one time akaremwa ku performing kuko yabena shime kuba na performing ninga shukukora kuko yabire aine kubakozire ahabwa time ya menstrual periods kuzabe zika time ya periods she could not attend class. Why? Pad zakata kozirechi tazini akaba tazini and kuyajiro mu boarding section of course no hobo kujotkanye jirize ntwara umwana mu boarding
yashanga ekiyabire nakozesa tubyabandi babimba koraki mbakozesa so yafuna ka withdrawing then na self confidence yakorachi yabura nka nyowe nintekateka because I have a skill I have ever trained and also my organization Action for Youth Development Uganda tuka traininga reusable pads twareba how can we train our girl child. We trained actually some people that was before way back ntakajiramo elections and I think niza kuchimsya twa training abantu okutukubasa kukora reusable pads. They are good and you cannot say nabura esente za buri kwezi zo kugura pad because that reusable pad you can use it for 3 months. Anshongejo umugenzi Mary Karoro kurut akarekaho atiriwe cyoma cyo gukoresha cyo gukora pads umucanga cyanyecho ya kama yamutwara kitakahwire nuza kukorota kurangwe cyo cyoma cya tandika cyakora. I think it's partnering with the people she left behind. It's something that needs ngambira abantu tureka so yarenga. I'm doing some research on a few things so yarenga ndebe things that to bring on board, but I am now that you mention on the pads because I already have an NGO that already trained kandi tukafuna Americans mobizire baka traininga batuhereza na machine ejo machine netera fiber neze omutumba etera mukamba omumukamba nokoramo ebintu byinji. We are trained kandi nitekateka ngu I will look out for those people aba Mary Karoro omugenzi may her soul rest in peace turebe how far they had gone na nejo machine and how best we can improve kandi echirunjina na mama witu Mama Janet witu aliyomu empowerment ya girl child nintekateka ngu we shall have proposals to write to her okureba okuya kubasa kutuyamba especially tariho mwana wo mushoshemerire kubura kushoma tariho mwana wo mushoshemerire kubanka abandi because yaburwa echo kukozesa. It's so alarming and it's true itono basa kubori yaho bure kuciciriza but njire yo mubyaro nareba their families kugira ngo nano kubasa lunch and supper is hard tumututa kuriya chamshana kariya na chacho families ezo zicuro. So it is us members kwihayo ubwo buremezo buri yombyanga byitu tukaburazinga kandi tukareba ngo bwamanya tukalobinga tukareba nichi ekwetagisibwa mnonga kubasa kukorwa. For that case we shall do the studies, we shall do the research. Abana bariyo nakutera kugira ati mama na tata bakakorachi bakafa omwana w'emyaka 13 wariyo narebera barumuna ariyo munju abazire bakafa ninga amukaza akagenda yasigara hishe ishe nawe yareba ngutako bebasa nawe yayishereka omwe tubafire baruho but they abandoned the families. So nintekateka we need a lot of engagements on byaro byitu aho twasa kureba what is that na mnonga mbire nindeba aha kugira ngo ekichona nekiretwa obutagira household income. Nenda kugambira ngo there are so many people abatine ntasi washanga ngo no marukwezi otine cyo kutasya omushaho kandi ogugubiro muranga gwa government nico cyo kurana bareta 1 million konka nyenda kugambira 1 million ejo yakushanga na botine plan okujiria neda chikemu kamba nze ndi hakanyama nabanyina mabanja kuba hatuwaza aho kuza kuhereza ushango ina hamtwara abiri utachine kandi wanonda kushasha konka wabo ine income. So aha issue ejo ya generating household income niyo ehintekateka ngo sheme kuba basis ya buri mwemebeze buri family einentasya nichecho ekubasa kututahiza buri kwezi ejo niyo research eyindi yo ninkora eyinkubasa kureba ngo nimbasa kureta ha board nichi ahabwencha abantu abari abinemero mu government ne basurviving nobwo kuba nofune mtwara 5 you are assured of 500 per month. Konka imagine ogo muntu oriyo na basing agriculture konka ni season na season ekoracha eyanga konka nichi echo kubasa kukoro kajiro every month nintasya emtwaro 50. Nareba anshongejo katoyongere na ekibuzo cyane cha domestic violence o tabanguko maka bwe yongera ombicweka byitu ningasho mbyaro bikize kwengera mu byaro
nugira nce kikureta domestic violence ninga kandi nice kitwine okora kureba kangu ejenshonga yawaho omakagito. Actually, the rate of domestic violence is so high in girls and women. But to begin with, kabaze kugambireho ngushanjire women domestic violence actually hatitechiri habakazi bonka. Nani twemboko twise. Nindeba complaints hariho obunyetor chiko n'abachara bakaba barumu abashema n'abashija bakaba barumu abashija bimuka bagira enkoni zakora zatumara zatwita kandi twe iraturukura twatumanya ngo domestic violence ne yachi neyo kute ne yabakazi kauraho n'abakiruhura ni batera abashija yes n'abakazi ni batera abashija so twatugamba aha domestic violence now it is broad it's no longer, but however percentage y'abashija teka pere na nabantunga ngo babatandikire nimbaza kuba babatera. So domestic violence, I really want to say percent ya domestic violence is high. And these days domestic violence tekukumanyisa kukwata omunyafo katera omuntu no basa kumutera miringo nyingi psychologically no basa kutera omuntu bwe niwe nabana bawe mwefeho no bawantera guy no bawantera so wa withdrawing fees tuwaja obunanizi wabwawe nkomushija wabuteka harubaje bwe niwe wamanyire ngo ori omukazi mbwen hatubo omushija twine kada imam nangu nwabe nakira kutugambira baruhereje ngo haka hari hekekermu omushija akabaruhereje omukazi yabaruhereje na nomwana yabaruhereje mbwen ngo omushija yagenda yazo mbafumu yagira ati nyowe nyenda ngo omupombazi tureberehereje mukayitu noa kaka yarema mbwenu omufumu yamjatiroko omukasheshe chunchu chija kuchashira hakati nyenda rehereje womu aha mbwenu omushija kana ndakoreka who is a man chunchu chija omukazi kuyachuriri chaja kiti nyenda rehereje womu omushija yagira ati madamu yagambiri batergayo niwo turoha oruhereje wa mbwenu rgayo omushija atrebiwe na mharawe omushija omwana atergayo baronda rehereje yakoraje yabura. So what am I trying to say? I'm trying to say ngu ekintu cha domestic violence chibire too much, and you see a man by nature aine ego yeye nkomushija the way men are created obushija bweye bwaheza kukwatwaho obwo kugira ngo ninye head yareba atachibasa kurebereka yareba omukazi yamukiza mani omushija withdrawing, and it's very dangerous. Na munonga nibagira ngo ekikuza kureta obutabangu ko mumaka na munonga amushija no mukazi no kuremererwa omukazi kwikirize byakwa ino kuha omushija ekintu kiretira omushija abashija binje ba withdrawing ekyecho kitakabireho already ntabahine entandikirire yaba hati kora abore head hati waba shoulders first of all buri kimwe kiza kucyankarana niwe twirori omushija kunda kubuze fees wajimbuza uriyombo rwakora kiti twashitama tukagira madamu ine hozingahi nabanyine hwezi mu kabox kawe ine yozingahi hati oshanga nanye nanyuriro kunara byoku niwe nora byoku hato shanga ngo omushija wareba yaka ku withdrawing ebintu ego yeye ne bayakwatwa hati tinche basa tinche rebera yaza kushikomuka akanyama karuho burizo bayarya kuyanarya otiwo zaho sukure no jano kusukure byota kumanya ebyareta na byare iyo bano wabereta nchakare ko kugishangaho nagajimirane gukora ki so otandika kugira takasheshe kanje neze kuronda batahi banjo za habaro shitama mweno ronda hora spending time. So encouragement yana yo kugira ngo okurwana kukahwa ho kushemeye no kwa nyenda kuza kushomesa abantu ngo ebyo kurwana tiryakiyamba oyoriyo no rwana wanankana batunguka oriyo no tero mukazi wanankana batunguka oriyo no jimo mushijo wanankana batunguka iwe nka family yawe no ndakugireba iwe what do you want to be, what do you want to see your family abana bawe no ndakubareba konka shanjire ngo hati kwagire mwejo violence abakazi bageza ho kureka bashije
batonagaho ahabo kuba hari ubwo kurira ikintu kikanga bagira ngo katuze kuronda sente tuorra abana bitu and it's dangerous aha side y'amakazi kiretire basingo mothers baba binji kiretire abashija bataba bashija bwene bo abacara tubakubasa kugira he mico mbi nabo bagigizire bakaremwa no mushija kwikiriza no mucara hati aho naco kirumu konka ndebere cyo kukireta ecyo kukireta nacyo kugira ngo by nature tumwikirizana nyine sente kuwareba nagira sente wa rugo mbyo ine gukora wagira ngo nyowe mbe ninye nabikora byona how so konka hariho n'abakazi abatakumanya ku akora sente agira ati naka sente kanje abura no providing aho nawe ku contributing ngira family onareboka turi kumaririza konko obwiro bwinji barekire roni obwiro bwinji omushija waheza kuterezeka yawe neterera when you become a man abakaza b'umutomuhanga baruho konka percent shebe kuberinji konko mushija omukazi yagira umutomuhanga no mukwata jiwe haza no muyiha ka sente ke no reba ngo wakore byo no tensa no mucyara because hatkore no mango ka sente akino mucyara hatuwaza kwerega omuntu yakukiza kintu no bako bariyo mukazi omanye ngo no muha respect abo kube kintu nekeye hatu mwikirizane muzahatebo mwikirizane aho niho ndikwendero buhabuzi bwawo ningashi remarks nazo kwaba cyane ningashoba buzi bwo kwaba cyara kureba ngo I would really want to see obo ino mushijo botamwini aha muherwa byona nenshi family kora abo jini amuherwa byona nenshi ture ninki bagamba eki kukiza yo kushemeza omukazi no kureba abana be baruga tomorrow okukwemereza aho ngo Adrian Katsime na Mwebesa bahinjira omwana wabo yajwara PhD to me is a plus ebinda bire mwenyima amabanja guturire obu box obutujiremu ebitukozire it will be history as long as my family has achieved so hat tushemerire kuruga habya nyowe narwana niyo because ravuke kwikecendera by the way rave ba ebura tutandika kujironda tugira ati emyaka etambura konka tayimunehika yo kugira ngo now it's not about this it's about tomorrow our children mushija woriyokwe kandi niwe mukazi woriyokwe nyenda kugambira ngo kushemerwa kwawe na family yawe nchakari ninjira mwakehurira abareba tayari west amakamarunji love niyo love nunjo maka abantu mwino kwega amaka mugatwaza mutamukore mutamukareba mwakora amaka roni okusasirana okumanya ngo nchakare abana bawo babarije no baje irizo bano baso kubona abona konka mureke tukuzaberere mureke tukuzabana mureke hate binde ebyo kurwana tubireke tugere ngo kunena leta kini wokarete eki mureke tukuzabana nchakare turebera amaka ago kwise kitinisa tuwareba abana kuba barujiremo kora arwane omwana nonda kandi arebera haryoha let's be role models babana bitu bamakagitu ba society yitu kandi nzire ebyaro ninga society nekorwa maka washange cyare ki developingire manye ngo harahamwe amaka agarijiremo washange cyaro kikirimo kucecera uboroji obwisi ituma umanye ngo kikirye nyuma so ko turabene twenda kurugayo reka family yitu nayo ebe muri yemwe family zezo ezo kubasa kubecha kureberaho ezo kubasa kuba role models kandi ezo kubasa kushabira na ruhango tamebiru tine cyo kuzakora ruhanga tabiremo amakamarunji niyo Uganda Near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months,